Sanibonani babukeli beTuzuma TV. Igama lami ngingusisanda wakanala ngiqhamuka eNtuzuma. Angihambi ngedwa, ngihamba nama-guest. Osisi bami abahle kakhulu. Ngicela ukunithulela bona. Sanibonani balaleli. Ngikhuluma noPatience Mthombeni. I-survivor. Ngiqhamuka eSheroes Movement. So babalaleli ngizocela ukuthi ngikhulume nge-equality model. I-equality model ivikela abantu besifazane abasebenza emgaqweni, abaqwayizayo, ivikele nama-survivor asebephumile emgaqweni, iphinde ivikele nabantwana. Sanibonani babukeli beNtuzuma TV. Igama lami ngoHawekazi, isibongo sami ngwakaGoqo. Ngibuya kuma-Sheroes. Ama-Sheroes i-movement eyasungulwa abantu besifazane abama-survivor ey'ntweni ey'ningi ezahlukene. Njenge-prostitution, njenge-human trafficking, njengama-drugs. Ngu-survivor kwi-human trafficking, ama-drugs. Osisi bami abahle ngiyajabula ukuthi ngibe nani. Nibahle kakhulu. Ngakwazi ukungitshela ngokuthi nikhulele kuphi kanjani siqale nje eqaleni. Ngeke ngize ngikwazi ukuchaza ukuthi ngikhulele kuphi. Ngoba ziningi kakhulu indawo engikhulele kuzona, yabo. Ngezathu ethile ngumntwana nje wakhula ePliswa all over la makuthiwa khona umuntu ofuna ingane ezomgadela ingane ngangisaswa ngibekwe lapho. Khulele emlazi ka-M ngihlalile ngahlala la eKhethomena nangala koShepstone ngibuya naseTranskei ngihlale ey'ndaweni nje ey'ningi ezahlukene. Yeah. Mina ngizothi ngikhulele eLindelane. Ngikhulele eLindelane ngafunda khona. Ngiyakuzwa la sisi wami khuluma kahle. Noma ngezwe kahle kodwa ngicela ukwazi ukuthi yini biyenza usisi wami ahambe indawo engaka emncane ehamba ihlala. Umbuzo omuhle kakhulu lo sisi ongibuza wona. Ngingathi nje i-cause yaleyo nto mangicabanga ukuthi ngizalwe intombazane eyayisuke eshowe. Ineminyaka u-16 izofuna umsebenzi ishonelwa abazali bayo. Mayifika la ayitholanga umsebenzi kodwa wathola uboyfriend. Yeah. Lo boyfriend lo ilo ke abathola mina naye. Yabona. Kushuthi izinto ayizange zize ihambe kahle phakathi kwabo bo2 mangicabanga. And then ke ngakhula ngihambe ngibekwa nje emzini yabantu. La ngibona khona ukuthi nami nginenkinga ngingane. Ngibuka la ko stage of 10. Yes. Ukuthi engathi umntwana ongafani nezinye izingane ngoba makuthiwa nje ngifuna ingane ezogada ingane ngiyathatha ngiyobeka lapho. Ufike ugadiswe lezi ngane. Ngifike ngigadiswe lezi ngane but the problem eyayenzeka each and every muze engibekwa kuona ngiyoplacewa kuona kwakuba nobaba noma nomalume owayevela abona umfazi azolala naye. Kwazwa ubuhlungu ukuzwa lokho sisi. Hayi noma kubuhlungu sisazoqhubeka. Sisi ungakwazi wena ungichazela ngawe. Yebo, mina ebengifisa ukuthi ngichazela bengifisa ukuthi ngiqwashise umphakathi nesizwe nje sonke ngalento le ye-prostitution. Bengifisa ukuthi bazi ukuthi yakona umsebenzi loyana nami kwangayona inhloso yami ukuthi ngize ngiye khona. Ngakhishwa ukuthi ngangixakekele nami ekhaya singasekhaya singazwani kahle hle nomndeni wami so singihlala kamngani wami nakamngani wami sengibona ukuthi neplate sekunzima ukuthi anginikeze so kwawukuthi ke ngihlangana nomunye ovele owayesuqalile lo mkhakha lona nami ngithola kanjani uhlala unemali wangichazela yonke into ke kwaba ungena kwami ke nami elokhuzeni emgaqweni. Kepha izinto engiyibonile lapha yana emgaqweni azange zibe zinhle izinto bengihlangabezana nazo. Azange zibe zinhle ngoba lapha kuyadlwengulwana kuyabhenywa ama-drugs amantombazana ayabulawa amanye ayanyamalala
sekuyibona o human trafficking kunosisi nje esingabazi ukuthi bagcina bephelele kuphi. So ngithi angifisi ukuthi ngibone umntwana wami noma abantwana bengena kulowa mkhakha. Into engisukumise kakhulu ile yokuthi kunama organization athi ukuqwayiza akube semthethweni. Iyona ke le esithi thina siyi-Sheroes movement. Cha, akuwona umsebenzi ukudayisa ngomzimba. Lokho kuzokhulisa abantwana kabi uma ngabe kuthiwa ukuqwayiza kusemthethweni. Kuzokwenza ukuthi abantwana bangakwazi ukuthi baye esikoleni noma ebona ukuthi umntwana kuyabheda esikoleni akuhambi kahle, angaboni ukuthi fanele kube nokunya kwenzayo njengama skills enze imisebenzi yezandla. Abona ukuthi fanele yothola le mali le esheshayo. So ngithi angibaxwayise ke umphakathi wonke nabantwana ukuthi akuyona indawo le. Siyacela ukuthi usilekelele umphakathi konke namakhansela nani balaleli njengoba nisilalele ukuthi nisilekelele ekutheni singavumi ukuthi kube semthethweni ukudayiswa ngomzimba. Yebo, ngicela unginekezele usisi wami naye angisharele isitori sakhe. Siyabonga nje ngisaphinde ngidlulisela ukubonga kwintuzuma FM, kwintuzuma TV. Siyabonga ukuthi nisinike le opportunity yokuthi sibe la namhlanje. Sizokhuluma sibukwa umhlaba wonke, izwe lonke ngoba sifuna ukukhuluma kakhulu ngalento. Ukukhula kwami I don't know how many times ngireyishwa. Angeke ngize ngikubalela ama rape ami ukuthi mangaki. Kuningi nje okwenzekile ngikhula mangifika kulowo muzi nje ngangumntwana uhambe place yonke indawo kuba nobaba noma nomalume ovukayo. Umama lo engize ngaye kufanele ukuthi afonele uma wami amtshela ukuthi hayi umntwana sekube nenkinga kanje ngoba wayengeke akwazi ukuyikhuluma yena makusekuthiwa indoda yakhe yenze njalo. But into eyayenzeka ukuthi uma wami wayevele aphendula ukuthi hayi simbuyise lo ngane nje angisazi ngizoyenze njani ngoba all over la ehlala khona ivele isinje isiyenziwe lento lengane nje ikhohlakele kabi angiyazi lengane. So I'll end up ke manje ngibuyela back emzini kama wami ngoba umama wami wayeshadile, ushade nje early age yami ngina 2 years. So mangibuyela lapha yana my stepfather uyaqala naye wenza the very same thing le kade ngihambe ngi-experience la emzini yabantu. Angizange ngize ngithule ngikhule ngumntwana ongathuli omekhuluma nje ngezinto ezimvelelayo. But into eyenzeka lapho ke ngaphuma ngaya kamakhelwane ngayomtshela ukuthi makhelwane nginenkinga umama engabe ehambile ngekho emsebenzini ngisala nobaba, ubaba wenza kanje because umama wayesasebenza e-airport Louisport ngaleso sikhathi i-airport yayisengala ko Rinyana. Umakhelwane ambize kuma izomtshela lezi ndaba wathi manje ngeke ngikwazi ukuyibuza indoda yami lento ngoba lengane ikhohlakele kabi konke la ehamba khona ikhuluma lezi ndaba. So umakhelwane akakwazanga ukuqhubeka nestory sami and uma wayivala because uma uthi I know my man. Yabo, and ngishade nale ndoda lengane mina 2 years. Ayingeke izilale nalengane. I'll end up ngumna kwabo kama wami ke ngumfazi ka stepfather wami osibili ezenzela nje kumina kungekho umuntu futhi ozokhuluma. Stage of 15 ngangine engo ngakazi uzuyibona. Ngaqala nje ngenza noma yini ongayicabanga ngaphuza utshwala ngalala noma ikuphi. Stage of 20 ngase sengiqala nokubhema ugwayi yabo. And I'll end up ngiba nabantwana stage of 15 to 29 misengina 5 children engibazale nje ngingaboni ngilala noma ikuphi ngenza noma kanjani yabo. Into eyenzeka ukuthi phezulu kokuba ngilimele ngirejectwa uma wami ongizalayo but mina uthando labantwana bami alizange lize liphele ngoba abantwana bami ngakwazi ukuthi ngibagcine bekumina ngihamba ngehla ngenyuka ngihambe ngivuka nabo ngihambe ngihlala because ekhaya kwakungekho mnandi since nje kwavela lenkulumo yokuthi no stepfather wami omunye wabantu asebeke benza nje kumina uma wami akaphinda ngeke wangithanda ila engibuka khona mangathi ngibheki iCD yami mangidlala ukuthi ngifike kanjani la ngikhona ngibonile ukuthi inzondo yaqhamuka kuma wami ukuthi yaqhamukisa ukuthi
ngiveze lento ukuthi indoda yakhe ifuna ukulala nami one ngubani mina futhi mina ngiyini yabo ngifuna ukumosha nje mina ngiyingane nje eziqalekisa empilweni yakhe ezomosha nje I'll end up ke ngihambe ngilala noma ikuphi ngihlala noma ikuphi ngiqoma ngilala noma ikuphi ngenza noma kanjani kodwa okwenzeka ukuthi kwakhona la ngihambe ngilala khona ngihambe ngiqoma khona ngagcina sengisele ningane ezu5 sekwezami ngedwa bengasekho baba baso ngimithe ke ama girls kathe izinhle mfethu indaba ngeke ngixakekile bathi hayibo xa kanjani umuhle kanje akosambe ngala kuyazanywa ngala kanje and into engaba ne challenge yayo mangifika lapha yana emgaqweni ekuthiwa kuyadayiswa ngikhule ngumntwana ongaqokiswa ingubo ezinde emfishane ngikhule ngayigqoka ingubo emfishane ngikhule ngagqoka ibhloko so ngikhule ngilomntwana omethi mayigqokisa ingubo afake nepitikoti mangifika lapha yana mesebetha ama client muhle umngani wenu kodwa ke thina asikwazi ukuthenga umngani wenu efake ingubo ezinde kanje ngoba sifuna ukubona ithanga yabo baqala ke lapho zinhle zama ugqoka manje ziyangihlula kwathiwa ngeke uzothenga ama tights bangifaka lama tights lawa ayigcina lapha phezulu kwamadolo ayiba nezikipa mhlawumbe enopopaya abakhulu ngaqala nami ngayiqoka lezi kipa lezi nalama tights kuthe ukuhamba kwesikhathi ayingayibona ukuthi hayi nami sengiyafitha ke manje ngaqala nami ngabona ukuthi isiqepha sengiyasigqoka and ngifuna ukusho ukuthi indlela engangihappy ngayo wangeke ungitshele lutho ngoba ngangiyibona manje ukuthi sengiphila impilo yami sengiyakwazi ukondla ingane zami sengiyakwazi ukugqokisa ngendlela engiyifuna akekho umuntu ongitshelayo yabo ngokuthi ke ziningi izinto ezenzakalayo lapha kwi sex industry I'll end up ke manje sengithatha ama drugs ngoba akekho umuntu esifazana ongalala namadoda awu10 ephila saka akekho umuntu ongalala namadoda awu10 ngifuna ukusho lokho so I level yama drugs njengoba ihigh kanje kwi prostitution because hayi ngoba nakho mhlambe bewathanda ama drugs but bafuna ukuziba yabo wenza into engathi ungazizwa nokuthi uyayenza leyo nto umbuzo enginawo wokuthi njengoba nasenithengisa lapha emgaqweni ukhona umuntu owayeniphethe noma into enanizenzela yona nje it's a very big problem ke sis ingakho mhlawumbe namhlanje sihleli lapha phambi kwenu babukeli sizokhuluma ngayo indaba ye prostitution ukuthi iqepha ibekwa phansi yabo siziningi izinto ezenzakalayo lapha ezibhlungu lapha ana kunezingane zabantu yabo ezincane 17 years or 16 years abafika lapha beyibhayizela nje nabo baphushwa ilezo zinto ezibaphusha emakhaya zababeka lapha bese befica bafike kubantu engathi asebekhulile asebemkantsha ubomvu kulento ye prostitution mayifika le ngane ifika la uzoyithatha lo sisi lo engathi usekhulile engathi uyayivikela engathi ufuna ukuyibeka endaweni right le ngane izophuma ke manje iyodayisa emgaqweni lo sisi yena uhleli la kuyarentwa la every day le ngane sisebenzela lo sisi secondly kunalabantu abanama house yabo abadayisa ngama drugs imali mengabe uhleli la kuma house usebenza imali ayikhokhwa kwena iclient lingena lapho lifike likhombe lethi ngifuna lo acharge umnikazi we-house and then when you end up uthola nje into engeyilutho yayizwa leyo so mase kuba nalabo sikhothena abakhona lapha emgaqweni yabo abaza noma kanjani nje emantombazane nifanele ukuthi uqome la wena le njengoba iqomile nje mangabe idla ama drugs izofanele ukuthi uthenge nayo ibhemi kufanele ihlale ibhemile and ifanele ukuthi uyondle igqokise yenzele yonke into ngoba umsebenzi wayo yona gada wena iziningi izinto ezenzeka lapha sisi ziningi ezingekho right hayi senizizwele nani babukeli ukuthi lezi zinto esikhuluma ngazo namhlanje nezimo esibhekene nazo nizwile Nkosi yami okunye futhi ke njengoba sizokhuluma namhlanje sizohlala kanje phambi kwenu babukeli ingoba siyazi ukuthi baningi abantu abasemgodini esiphuma kuyona sifisa engathi ngoba sibuke engathi umthetho uhulumeni ongakwazi ukuthi ayishintshe lento yokuthi ngempela usiso semgaqweni njengamanje banikezwe ama skills balashwe izilonda zemphefumulo ngoba balimele mentality physically emotionally angeke uzumenzele ukuthi indlela abayiyona so siyafisa ukuthi uhulumeni angenelele ngoba siyabuka ukuthi akekho umuntu ongaqeda lento ngaphandle komthetho
uyabona siphasisa umthetho la ukuthi ababoshwe abathengi badedelwa abadayisi ngoba sibuke ngathi umuntu wesifazane usahlukumezeka namanje ngoba ubaba usuke ekhaya enoma yabo asuke ekhaya enentombi yakhe lapha ejointini sizobiza kanjani ngosithi yifebo sisaba abasema jointini unentombi ejointini angayithengela ubhiya ahambe nayo kodwa his drive ngecar to town yabo uyothenga ngoba kunalezi zinto lezi abathi mabeyifuna kumakhosikazi abashade nabo bese kuthola ukuthi labo mama bali-understand nalolu cansi abalifunayo maye lapha emgaqweni uya ngoba uyazi ukuthi mayikhokha imali yakhe uzokwenza yonke into wena ayifunayo sibuke ngathi ukudayisa ngocansi kwenye yezinto ezikhoza udlame ngoba lezi zinto lezi abayifunayo lapho ukuyithenga if wena awukwazi ukwenza lokho ulapha kwi-sex industry uyalwa nawe ngoba uyakutshela ukuthi ngikhokha imali yami ufuna ukwenza noma kanjani ngoba ukhokha imali yakhe ununusela labo sisi ngemali abamile lapha emgaqweni abadayisayo uyabona so kuyiqala uyabo kuyiqala kwakona lokhu ukuthi umuntu wesisihamba ayothenga ucansi but usisi usuke into angayenza ngoba noma ngabe akafuni ukwenza noma ngabe uyafuna kodwa ngoba udinga imali akanayo into engabeka etafuleni ondla abantwana bakhe yingakho sisi besamile lapha so siyacela kuma communities siyacela emasontweni siyacela kwisizwe sonke ukuthi nisupporte iqephe zibekwe phansi because sibonile ukuthi after prostitution is got a decent woman after prostitution is got a better life uyabona so sicela basisize ngoba sibuke ngathi uma ingalegalizwa lento besemthethweni mina ngingumama wamantombazana amathathu yabo angifisi ukuthi ngelinye ilanga ingane yami iwele kulezi zandla lezana esawela kuzona ngoba nokuthi siniyasibona sisanje umusa wakhe saphunyuka kwakungekho lula kodwa saphunyuka hayi ngiyabonga sisi so yini uma ngingaqedi nje so yini engenza noma eyenza umuntu ukuthi decide ukuphuma esaphawala akukho lula ukuphuma akukho lula is not easy ukuphuma because njengoba ngisho nje ukuthi ngino standard 2 ngino grade 4 I'm still sacrificing even stand in front of people ngikhuluma English uyabo ngokungayi kwabo esikoleni uyabo so kunzima ukuphuma kwabo ngoba usuku ungenamali abanamali nje abemile lapha abanayo imali abanye babo abanayo imfundo so we are calling our government on board manje ukuthi osisi abamile emgaqweni bangakhulunyelwa abantu bayikhulumele bona ngoba akekho umuntu osifazane owalala wavuka wathi mina ngifuna ukudayisa ngomzimba wami kodwa ngenxa yezimo ezithile zisiphushile sasibeka lapha so noma sasiphumile we understand ukuthi osisi wayebemile lapha and we still respect them uyabo ngoba siyayazi into ebabeke lapha yana kodwa sibonile ukuthi thina after prostitution is got a decent woman after prostitution is got a better life why I'm saying this because nakho mina njengamanje niyangibona ngumama onezingane nginomuzi ngikwenze konke so ngifuna ukuthi namanje abangenelele nje ngempela lento ye prostitution abafethu ayiphele ngoba uma sizokwenza ingalegalizwa lento kushuthi ayikho ingane ezothi mayifail empilweni mise iyazama ukuthi yenze okunye ongakwazi ukuthi iphile zonke ingane zizoya lapha and ngifuna nazi ngisho kwabakhulu kuParliament kugovernment akuzona zethu izingane enga-end up zilapha yana esingenaluso ngisho ezama minister zizoya lapha ngoba ingane ziya influenceana so sifuna iphele lento eprostitution ngicela ukwazi sisi ukuthi wena wathatha kanjani isinqumo sokuthi uphume nje kwakunzima kakhulu ukuthi ngiphume lapha kodwa kunamanye ama-organization abake afike ekhona emgaqweni afike ke noma bengasho ukuthi asiphumi but abesho ukuthi ungeze uzokwenza ama skills athize
uyabo leyo. Yeah. So ke ngajoyina ke namalokhuzana lama skills lawo yabo. Ya kwakunzima kakhulu kumina cause ngangithi noma ngangizwa ukuthi vele angithandi ukuya khona cause njalo bengihlukumezeka mangabe sengizoya lapha ya. Ngishawa uvalo yabo nje kodwa manje ngiyangiphoqa ukuthi ke ngoba ngifuna ukubuya noplastic ekseni ngithi yabo. So nalapha yana ngisazofika kunomuntu ozofanele iqale yena kuqala yabo. Kufanele ukuthi ngirenta kuyena mina ukuthi fanele ngisebenze la yabo. Uyena ozoqala ufuna ukuthi aqale ukwenza ucansi nami and then ke kuyima ngiqala ukusebenza konke nje lokho kwakungihlukumeza ngingekho right. So ngabajoyina labo sisi ngoba vele babekhuluma nango counseling yabo leyo. So nami ngibona ukuthi ngiyadinga into enjalo ke ngaqhubeka nayo ke ilokhuzana i-organization leyo yasifundisa ukuthunga nani nokwenza amacici yabo kwase ngilongise ngiya kancane nje ngokutshontsha ngase ngibuye ngiba nenhlanhla ngathola itoho kwenye futhi organization kuyimina esengimobhalaza amantombazane ukuthi aweze clinic ngikhambe ngikhomba indawo nje kwagcina sekuphumeka ngoba vele ngangingasathandi ngase ngikuhlukumezekile ngiya ngibona ukuthi angithandi. Yeah, cela unikeze usisi. So enye into engingathanda ukuyazi and I think interesting mhlambe ngaba ukudiscourage umunye mhlambe osebona ukuthi yazi ngabe option lento ukuthi mawukuthi usaphakathi lapha sithi usasebenza ama emotions owathrough njengoba seshilo sesethintile kwamanye ukuthi wengekho right. What are some of the emotions esithi uyavuka nje kusebenza Ngiya lapha. What do you go through? What goes through your mind? Fethu mawukhuluma ngaleyo nto ukhuluma uthinta indaba enkulu kakhulu yabo because lento okhuluma ngayo into oyiphila imihla namazolo yakho mawuselapha ya emgaqweni usadayisa ngocansi yabo ngoba ngeke sikubize njengomsebenzi akusoze futhi kwaba umsebenzi uyayizwa leyo nto. So into ophila nayo that is why ama level ama drugs high kanje ngoba mawusuvuka ekseni uyacabanga ukuthi kubhlungu kanjani ukuthi before ngiyodayisa vele angikuthandi ukudayisa kodwa ngiyaya ngoba angazi ngizozondla ngani ingane zami. Mase kuzoba khona umuntu othi uthanda mina yabo ofuna ukuthi mina ngenze ucansi naye ngisayoma lapha yana mfethu ngiyodayisa uhlala ulimele and leyo nto iyakushintsha ukuthi ugcina uyintsha ngaphakathi umgodo uyibona ukuthi mina noma yabo akekho mina umuntu ongangitshela futhi mina ngiyinja nje into engafuni ekhaya into engenandaba ngikhuluma ngami mina ngilapha yana nganginale yanto ukuthi ngisho umuntu eqhamuke ethi mhlawumbe ungibamba kabuhlungu angitshethayo ungangibambi ufuna ungirape athi umuntu ngithi mina ungangibambi asambe yini mafuna ukungirape and masifika lapha ngizosola ukuthi mina ngiyakhumula mina engakakhumula ubhuti mhlawumbe omunye avela ayibuke lento athi hayi qoka sisihambe ngoba ngangiyinja yabo makuthiwa ngangiyinja and ngangile nhlobo owawungeke uzuyenze lutho noma ongayithanda kangakanani wawungeke uzuyenze lutho ngoba ngangena ndaba nomunye umuntu ngangihlale ngifuna ukuthi ngidestroy umuntu nje wesilisa umuntu wesilisa nje ngisho ngathi ngisananganani ngiyazi ukuthi wangibeka la endlini waphuma uhamba ngizothatha yonke into zakho ngihambe ngoba nginenzondo engaphakazi yabo yingakho ke ngithi siyazi ukuthi akukho lula ukuphuma kwabo lapha yana kodwa ingakho sinxenxa sincenga yabo sincenga umthetho ngoba sibone ngathi umthetho kuphela ongasisiza ngoba sinjalo salithola usizo sasetshenzwa salashwa izilonda zomphefumulo yingakho sinje yingakho futhi ngineqiniso lokuthi noma kungekho lula ngoba nongilalele nokhona manje uyasho ukuthi awunanga uzinhle kodwa uthini ngoba uyakwazi ukuhlupheka kwethu no njengoba ngithi we are calling our government on board manje sifuna abuye ezemasayithini abuye ezekosisi bayikhulumele osisi ngoba sibonile kuthina sino standard 2 sino second year sino standard 2 singafundanga kodwa sibonile ukuthi after prostitution is got a decent woman ngoba namhlanje sisebenzile saze saba o province sisebenza kuyenzeka ayikho into engeke izeyenzeke kodwa ngokulekelelwa asisho ukuthi abantu abakholwe kodwa ngifuna ukuyithinta lento
ngokulekelelwa uNkulunkulu ngoba mawungibuza ukuthi Zinhle abantu abayenza icounseling mengabe bengafundile kufike kuthuna certificate sa matric lapha ka Lifeline mawuzofuna ukwenza leyo course mawungena sawusense so anginazi impendulo engayinika abantu ukuthi njengoba mina ngenzile icounseling ngenza uACC ngitesta abantu ngaze ngakhulisa ngaze ngagcina ngenza ugeneral la ngena khona deep kumuntu makuthiwa uyayibulala kuthiwa uyadivorce kuthiwa ulahlekele nje umuntu ongekho right ngagcina ngenza ugeneral njengoba ngisho ngawo u2nd year wami yabo so angikwazi ukuniphendula ngiphendula abantu mabethi kwenzeka kanjani ngibuka ukuthi nje uNkulunkulu wayekhona kuyo yonke into ingakho omunye umuntu ngithanda ukuthi saphunyuka so njengoba siphunyukile sifuna ukuyolanda nabanye osisi ngoba sibonile ukuthi kuyenzeka kukhona la ukuthi khona nje ubusuwaphuma nje usula ekhaya usunefamily yakho yonke into right ucabange nje izinsuku lezi sezadlula okuzona ngifuna ukuba honestly wena I'm not proud ukuthi where I'm coming from I'm not proud but I'm not feeling shame sis ngoba ngiyabuka ukuthi njengoba ngangulahliwe mina i-rejection yami ayikazi izime i-process I think i-rejection yami izophela mzwane uNkulunkulu ecishe isibani sempilo yami kodwa okungisize kakhulu mina ukuthi mina bengirejectile ifamily bangirejecta bonke abantu wangilahla uma wami mina ngizange ngize ngilahle okwesibili angiyibizi ngento mina abantu abangibiza ngayo ngiyibiza ngento mina uNkulunkulu angibiza ngayo ngoba ngicabanga ukuthi ukuya kwami lapha yana sisi akwangayona imistake yabo uNkulunkulu une-purpose ngabantu bakhe kwangayona imistake ukuya kwami lapha I think kwakuyindlela yami yokuphumelela ngoba u2nd year ngangizoyapi no2nd year but ukufika kwami kwi-sex industry yila ngihlangane khona ne-organization ekuthiwa Lifeline ngifuna ukisho le-organization ngizuluza ukuthi akayibizanga ngegama ngoba sifuna ukuthi nayo ikhuthale iqhubeke nokwasiza amantombazane ngilashwa uLifeline wona wangithatha wangise-rehab eNewlands Park Center la ngirecover khona iwona futhi uLifeline owabona ukuthi ngale kwami kunomuntu ongcono yabo so ingakho ngithi kusisomile emgaqweni njengamanje kusengenzeka yabo noma yena mhlawumbe uyabona ukuthi impilo yakhe ayikho into angayenza uphele lapha ngoba baphila nalezo zinto siphile nazo kodwa ngifuna ukuthi kuyenzeka kuyaphumeka yabo futhi kukhona ongcono ongaphezulu kwalokho mani ngayinika isikhathi senu nani niphinde nisodele kusina sinilekelele ku-exit siyanithembisa konke kuzohamba kahle so why isemgwaqweni bekwenzeka ukuthi ngokusho ukuthi amadoda ungenandaba lawo wazonda uma ukuthi mhlawumbe kwenzekile yashiya ekhaya layo wedwa uzoyendlula yes kuyakwenzeka mhlawumbe ukuthi kukhona leyo asenijwayelene ngale ndlela ukuthi mhlawumbe ngoba nijwayelene so ubona as engazi ukuthi ngabe umuntu wakho manje lo mhlawumbe senizeni nama feelings mhlawumbe useyi-customer use-general mina ngikhule ngumuntu vele onomoya phansi yabo ngikhule ngumuntu onomoya phansi noma ngidiniwe izwi lami melingaphakami mengihlangana nabantu abanjalo nje ngihlanganile nabo kakhulu kodwa into eyenzekile ukuthi mawuqala uthi ngiyakuthanda yabo ngangivele ngidinwe ngivele ngidinwe mangabe ungitshela leyo nto kodwa phela ngakuvezeli ngoba bonke amadoda engahlangana nawo ayengitshela ukuthi ayangithanda but I'll end up mina ngisala nezingane eyingenababa yabo ngabona nje ukuthi amadoda into engenayo vele iqiniso yabo uzongithenga la mfethu ngingangengane yakhe mhlawumbe eSeversity kodwa uzothatha advantage kumina ngoba mina ngulahliwe angithi uyayizwa leyo nto ngalahlwa uyazenzela ingakho ngithi umthetho awiguqule lento baboshwa abathengi badedelwa abadayisi angisho ukuthi ku right bedayisa since kusazanywa ngoba kuyazanywa uyasiza ugovernment uthi sini lezi imali eziphumayo zikhokhelwa abantu kunikwa abantu kuthiwa benze
sicela kulandwe osisi emgaqweni balashwe ilonda zemphefumulo benza ama counseling awo ongoing benze o personal growth ngoba u personal growth akuyona i counseling u personal growth ilawo ohamba uyohlala ubuyisele uwena kwena uyayizwa leyo so abantu abayithole lezi zinto ngoba sitholile mntakama namhlanje sinalo uthando namhlanje siyazi ukuthi amadoda akuwona wonke amadoda ayizinja namhlanje sifundile ukuthi izinto ezenzekile kuthina singayithwesa abanye abantu yabo and engifuna ukusho kumuntu osifazana omile njengamanje emgaqweni ukuthi thina sizinto zokugcina uNkulunkulu azakhe emhlabeni yabo singavumi noma ngabe sesifikelwe iziphi izimo uyabona singavumi ukufela khona uyayizwa lento engishoyo ngoba sibonile ukuthi zikhona indlela ingakho sithi uhulumeni akasondele bakithi anikeze nabantu abangasiza labo sisi bakwazi ukuphuma yabo Hey sasizwile babukeli beNtuzuma TV nezwile amaqiniso lawa le ndaba le into eyenzeke ngempela akuyona into eyokudlala siyacela nje siyacela ukubona ababukeli beNtuzuma FM beNtuzuma beNtuzuma TV ukuseka ukuthi sisupporteni nje ngiyafisa futhi ngelinye ilanga ningibiza ngisho ningangibiza khona impela phakathi ukuthi angize ngizokhuluma nje ngiyafisa ngoba ngifisa ukubona wonke umuntu wesifazana olapha ya esizakala and khona izinto engicela ukuyidlulisa ngazi ukuthi kwenzeka kanjani leyanto kodwa into engiyibukayo abantu besifazana abalapha yana mfethu uNkulunkulu utshala izinto ezinkulu ukubona abangayiboni bona ngabo siyayibona namhlanje sila soqhawekazi ukuthi uNkulunkulu utshala izinto eziningi nanokuthi enemase sikhona senikhona lapho funeke ubuntu bokuthi wena umuntu wesifazane bungakulahlekeli ngoba awuyazi reason yakubeka lapha ngoba mina mangibuka imumva lami namhlanje ngiye ngithe inkosi ngiyabonga ukuthi ngaye ngamangqaqweni ngenza lento ngoba iyona engibekela mhlawumbe ngangayi ngendlela yokuthi vele abazali bami bangilahlile yabo mhlawumbe uNkulunkulu waye ngiyekelela ukuthi ngiyolanda iexperience njengoba nje namhlanje sengibalanda ngihleli nozakwethu la ngihleli naye la uyazi ngomunye wabantu abamlandile naye emgaqweni ukuthi abuye azongena kuma skills aka Lifeline lapho mase ngu skills coordinator sengifacilitator yonke into yama skills amantombazana siyababona bayashintsha nangu uhleli la eduze kwamza kwethu namhlanje si movement yama sheroes waphuma kuyaphumeka sondelani silekelelane sikwazi ukunisiza so mhlambe sesisukela ngase-close nje ngicela usisi mhlambe what dream do you have like mhlambe iphupho mhlambe ufisa ukwenzani mhlambe okade wabandana from basemncane noma mhlambe pick up along the way uzokhula like just tell us just briefly about any dream that you have about your life with your life. Mina ngisakhula ngangifisa ukuba usocial work ngokwami ke ngisesengikhulile sebengithathile bona mamzinhle laba ka Lifeline ngalonga ngaba nokufunda ezinye izinto ngaphinde ngathola enye organization Exit Solution owakwazi ukuthi ungifake kwenye organization iDumino yathi ke eDumino bafeni nakhona bangikhanselisha nje bangitshela nami ngiphupho lami ukuthi ngoba kusahamba ngakahle futhi angibanga nawo mina ake ngilanda imishini nalokho njengophikisa kanje uyabo so ke base besikodwa ibana uma ngahluleka ngase ngathi esikoleni emva njengamanje leli mithuba futhi elokhuzeni khona elindelana lokuthi ngiyokwenza i-base okay and lastly asisithi 13-year-old wena uhleli la eduze kwakho manje yini ongayisho mina into engayisho einganeni especially wena nje sithi wena uneminyaka 13 uhleli la eduze okay yini ongayisho wena mhlawumbe sesithuka ngomunye uyayibona la nangu ngithawu neminyaka usaneminyaka 13 yini nje ongayisho to yourself
Ngingathi akumele ukuthi ngisondele kakhulu mhlambe kubafana kufanele ngigxile esikoleni ngingabi umuntu othanda imali kakhulu ngoba iyona lento yenza ukuthi ugcine usunqena nokuya esikoleni ngoba ujaha indaba zemali. Uma yazi mina ngathi ngingamthola with the same question. Ngibuza lo mbuzo. Engakusho ku 13 years ukuthi ikhona iminyango ingane ayikhulume ngezinto ezenzakalayo empilweni zazo. Oqala lokho ngizokusho abakhulume ngezinto ezenzakalayo bangasabi ngoba abanye bahleli kuningi kuyenzeka kodwa umuntu uyakutshela ukuthi ungakhulumi ngizokubulala. Uma wakho mengabe ethi ungakhulumi ubulala uzohlala uzongixoxa ekhaya. Iminingi iminyango njengoba sikhona so mama Qhawekazi sikhuluma sikhona hamba uyocela usizo noma ikuphi usho mhlawumbe ukuthi ngifuna ukukhuluma naloya miningi iminyango sineyindawo ngisho la ungabekwa khona uprotectwe khuluma ngoba ngiyarealize namhlanje ukuthi uyazi ngangalithola ithuba lokuthi ngibe ingane ngoba angakaze ngize ngibe ingane angikwazi ukuphatha udoli angikwazi ukuba intombi ukuthi ukuba intombi into enjani uma ngiqalwa ukureshwa ngineminyaka e8 ngize ngibalela ama rap ami ukuthi mangaki but ngiyabuka ukuthi ukube ngahamba ngayofuna usizo mhlawumbe usizo ngangalithola. That is why ke namhlanje njoba ngikhuluma la uzuma TV abafundisi mhlawumbe abanye bazobe belalele futhi lolu hlelo. Bafundisi siyacela nisibize size ngisho emasontweni enu sicela istand because sifuna ukukhuluma ngoba emasontweni la konakala khona izinto angizukukhuluma ngabafana because sishumayeza kakhulu indaba yabafana ezingane zamantombazane. Mina ngikhuluma ngalento egcina ikhipha ingane ekhaya yabo. Zikhona indawo noma ngabe kwenzakalana empilweni yakho njengamanje wena oyingane ohleli lapha ekhaya osesikoleni okuphi ongafundi ogada ingane ekama wakho mengabe makho emsebenzini ikhona iminyango kuyakhulunywa uzolithola usizo uzofunda because mangibizwe endaweni eziningi ngiyoshare testimony yami angibablame abazali bami ngongafundi. Ngicela ukuba honest angibablame abazali bami ngongafundi ngiyayiblame mina ukuthi ube ngaphuma ngayofuna usizo ngabe ngalithola ngafunda. Nginomntwana la ekhaya lo mfana kwangena ngam-adopta una 26 ngam-adopta ngimazi nokuthi okabani la elahlekile bonke abantu bemxoshwa kodwa ngokuthi wathola indawo e-right lo wala ekhaya uyonke into i-right yakhe mfana uyacabanga. So phumani niyofuna usizo ningathuli sikhona ngizoyishiya nenamba yami futhi la siqedile ngiyabonga. Sibosisi ningakwazi ukuthi enene ni-share ukuthi ngiyatholakala kuphi kanjani? Okay, siyabonga. Okwamanje sizolivula ipage lesi kodwa kwamanje mhlawumbe ofuna nje information ethile angasithinta kule number 067 866 9615 067 866 9515 eka WhatsApp. Siyabonga. Hayi sisizwile sibonile siyabonga sisukuthi nibe khona nifike la. I think abantu abaningi ababukela iNtuzuma TV babonile bazwile ngisho nabasemgaqweni bazozwa ama messages esiwathola kunina. Siyanicela ke siyanicela baphathi siyanicela ministers bantu abaphezulu siyanicela ukuthi nisize abantu abasemgaqweni. Siyabonga.